Nabonon tusim ngai dingin kain lem kitve. Turkmenistan gamhin natural resource a billion sa sim manlam anehi. Ahin la agam sungle ami te hi vanuya mi vai chaho lis lain apang kinu nahi. Agam hi nel digam lin ta ahin. Ahi wanga alei sunglama hi thilman luta ta dim set anei kidehi. Hi banga agam leisit a hausat na wanga hin. Agam sungahin kilha kiti ho. Agam mi pi lungmung thamonga thangam lo gun sena umna kiti ho hi ana sahle jengin tu modan khanga dinga gam khat ailo le mi khat vai hom na ti chu dictatorship a ke vai pu na la azong agim nei pen loi hitading in ta sanau mi nei Turkmenistan hi Vanoya gam house pena pangthe hi Vanoya natural gas reserve tam nei pen hola ali channa ahina lain agom gomin 13.6 trillion cubic meter ho tabang anei zowine hi izan hi akila adwa hi le Vanuya continent zo si hi kum tam ta asung imama abona asaplai zo ding tina hi hizabe be natural resource anei hin agam mi 7.6 million ho hi Kuwait le Qatar gamami ho bangin nom sata le house ta in chengon te tia igel mai thei diwa hin ahin la mihim te gelo lamben thudi chun achom lamta ako kini nei agam sunga thalole ni khotha man ho jong athoma ma jengin thilman ho chula asang ma ki jengin nisia ki man cha na dinga angai cha thole ne le cha ding jong ala samjingin agam mi pin ama ho chung jenga jong tha akinei zo lo jon I mama them aki khol do cha sunu jong abei loi ji tai nei hi tho zo sia ko na hin do na khat hu do khat cha hi le I atile hi banga hausagam hi ami pi ho hiti vai cha hiu ham ti hi hichi do na ho he thiam theina dingin agam apolama vetlom ta aba anale asung lama again thei thu naw ho hi I he thiam apoi moi ni hichi ho don but na ding hi Turkmenistan gam khangthe sim le agam umdan chile agam vai hom ho akingamin hichi agam lam kai ho hin am ho dei dana dan akisi muwa hichi chun agam mi pi milham phat chumna imacha apu lut pi lo chutia chu alam kai ho se se in aphat chum pi wa hi agama hi natural gas tamma ma jinga gas sunga toleu banga umo hin ahin la agam mi pi atam zo hi ni khana an khoni ne zo lo atam zo hin alai ne hi ama sain agam din mun ti chu allocation lam hi ga hethi masa hoitin Turkmenistan hi Central Asia gam lailung ta umahin asa alam kain Kazakhstan aumin solam kain Uzbekistan aumin solam kai athanglam zemin Afghanistan aum kinin thanglam kain Iran aumin thumlam kain Caspian tuipi aum kinin hi hechi gam ho hi ichan chan ham nel digam lien ta ta in aum pi iti ding ham nel gam lien ta ta anei chi hin hechi hol a Karakum kiti ho bang hi tui ki mu na neo cha bo hi Afghanistan a kona hunglung amu darya kiti vadung chakhat hi ana lo hile agam zo si hi nel dila songla huigo hatna mulle kol selangin hiding tina hi satlai ahong hi ting le nasata in asachom ti sa jin daplai a hi ting le adap di set ki jin hi ahin la hi chi ha sata gam keu noilamahin hausat na nasata aumin oil minerals le natural gas reserve tim sena uma hi agam location hinjong Turkmenistan hi gamdang sanga athopi sa chu mahin kum asanga sim sum ho hi gamwai pulin ta ta hole mihim khan to na lama kisu khom namun khat anahi in thil ki cho tu na le ki zon tu na ho chu hi chi sir ru hin anachin China a ho pain Middle East le Europe gam lut nan apangin hi thil le lo lungyal ngai tu na ideas chule culture chon dan le sipai ho jing jong ichimuna hi analam thlale jiwa hi Persian Arab Mongols le Russian ho kisan jong analam thlale jiwa hi hichimun hinjot pa zo si hin akhonu uwa ama ho ki het na ding iphem khat be ada thaun thilman lu khat be anakila do te ne hi hicho zo si la a anungu na sapian chu Soviet Union te a konin akimudoin 20th century bulamachun Russian lengam chu Soviet state nin aki khel doin Turkmenistan gam jong hi amho thunei na nuin ana umin hi 1920 chanachun Turkmenistan hi USSR hodinga agamu agathing hlang pen khat hi doin Moscow a kona hichigam hi gala govern ahin bol tho hi hiti chun factories le pipeline ho ahin simun nel digam la chun hopi tha tha ahin sim don apolama kona ve dingin
anato uchu machalma ma danun akilangin hi ahin la amahon atuk mule agolo chu Turkmenistan miten aphat chom na diu azaw puin Soviet industry ho khanto na ding bek angai tu hi gas ahi a cotton ahi a raw materials ahi imazo si chu agam sunga kona athot don agam sunga thilbol ding dan imazo si le sumla pai zo si jong Moscow akun hungki pi bo ahi le hiti chun phat achi chin 1980s laya chun Turkmenistan chu Soviet Union ho adinga ahet pha lo gambi nyau cha khat danin aum do ki tain Communist Party hon agam chu amaho thune na noin akoi ki tawin hi hiti chun amaho chun agam mi pi in asai theiding ato na theiding le alunga agyal theidiu kisan changein mpi chungin tha aneyon democracy ki ti aum point koiman ama chamin thu ima asai theita point amaho a mong neilego kisan jong anei theita po ne hi ahina awang chun hi chi din mun jinga jong chun agam chu itilam dol ham khana hin stable ten boina ima omlowin aum jingin ahin la 1991 kuma Soviet Union ahung thu achun Central Asia gam sung zosi chu chamthlat ahetai ti in ana phung do ne hi ahin la Turkmenistan achun ki khial na dinga ki phinna ima jong aum puin chamthlat amu zalwa ki pana celebration jong aum pui ne hi aji chu Soviet Union nuya agam thunei officials ho mama chu thunein aum jingun agam flag a khelon agam lapi national anthem atha semun hiti chun chamthlat a hetai tin a koi jing ne hi jong le agam thanei mi ho chu Moscow gama kona mama hi thau na lai hi hichi thanei na le imazo si athunuya koi jing chu Saparmurat Nivoyov kitipa ama hi communist lam kai hiya Moscow adia kumsom walampi na anato a Turkmenistan gam chamthlat ahi akiti zowa chu ama hi Turkmenistan president din mun ahin tu pai nga la hi 1992 kumin election awmin hiya chun ama nil kal ngam lo le dodal ngam lo mi ngena hi jin ami pi vote 99% chu ama ana changkin ne hi Nivoyov hin agam chu leng vai hom dana vai homa Turkmen basi kiti title zong ama le ama anaki pin hi chu Turkmen pumpi lamkai pa tin a hi ama lim chumun tin gam tinin awmin athang jeng tain sumchung ho ahin lamlin koma lim kita na billboard len ta ho ahin TV ho kisanin amangen a hi jingin a hi agam milham hon ani adiu bread mai kisan jong aki cho na diwa nidan tam ta sunglam lam hi laina aki golwa anga jing lion amain nel digam la achun leng in pilin ta khat marbora kisim khat hi anaki sa kini ne hi hichana athane ni kisana jong chun alungkim nai point mi hon ama chu pathin banga a ho diu chan a hin ngai tu tai ne hi ama hin kho akun kilado holam to kisai le khang thu sim to kisai go ma kun kila khom runama kiti le khabu khat jong ana suni ne hi ichi le khabu chu thimjil namun skula asim te divin a hin ngai sa in government job a hilole driving license nakila ana theiding jinga jong ichi le khabu akun kisim test chu nalolhin angai na lai ne hi aman ana chain achun hichi le khabu chu thumve na sim zo powa hi le wan gam chunang dinga gut sa hi tia ana hil na lai se hi hicha kon jong chun na sa chain achal be na lain kum khat sunga thlamin ho jing jong hi ama le anu mina konin ana sa khial kit na lai se ni hi hiti chun opera le ballet chule khamul saudi kisan ana kha kit na lai se nin agam capital chun ama he jing na dinga monument asanga sim lampi hi asim sa kinin hi cho zo sila a amin thangpen chahile sumeng jinga ki sim fit som li a sang ama lim nithum ke ya ki pe the ya ki sim chahin jingka akona nithum ge ya nisa in amai akho kha jing theina dinga alim chu ki pe the ya hi ana sim sa hi nia zofin ama thanei na le lo pin ho ve sa na het jing na chum asa jing na lain agam mi pi milam ho hin khuman dan chu a ha sa deu jingin a capital pamlama hospital ho jong aki kha agam tain mi pi ho chu anatwa adam mole capital sunga asgabat munachun hungu hen tin jong thupun ane ne hi hi ho zo se akona hin ama hi ami te ho to nasata in aki hen do tai ti aki chin ne hi a hi le 2006 kuma Niyazov athi achun mi ho chun hi chi zanmang bang achung wa thunei na di lo ta aki bol na ho chu ki chai ta ding ham tin ana gelun hinla hakian lo lam ta on anaki chai di nai pu ni hi ama athi zo nung chun agam health minister le
Niyazov adinga a personal dentist anahi Gurbanguly Berdimuhamedow Hamidov kitipachon ama panmun ahin khialin chipahin ki khialna umding ahitin kitipna ananein ahinla kum phabep zonungahin ama hina ata asan na akonin holam thudola zuiding dan ahin simkinin ama le ama arkadak tiin akimin sain hichichu the protector ei ho pawa ki sele aveng bit tu tiding deuda nahi hitichun state tv hon ama chu agamsung hudo opadanin superhero type ahin son athil bol zo si chu aphajing danin minister ho chun akipa piun ahin kho chu hichipa khuna danin hin kho amang leun hi apan mun a khial pa chan bangbangin ama hin jong ama lim sum engin ahin sim sa kinin chichung chona chun a ui chanei hola a adei pen khat ui chalim ki san jong ana sim sa ni hi agam mi pi ho ki le dang cha hin kho aman jing layun ama hin asgabat mun lailung ta chun a ui chalim statue khat sum eng jingin fit som nga asangin asim sa en sum a million sa sim ana sumangin hi Global Freedom Index akon gi mudanin Turkmenistanahin zakhatla khatbowin ama thane na nuin in anei thein anei zoe atiwin agama journalism aum tapuin milham agam government sei se tapo chu songkula ki khum che jing a hi agam internet zong atam zo aki kha atabanga hi gamdang website atam zo blog aki bol kinin VPN na mana hi zong le mana na kit theina lai hi agam economy chu aside ezing tain official exchange rate zong chu to na to akilo tain black market na dollar chu aman zat mong sangin azat somin atam zoin insung mi atam zoin alo do chasun ho zong ani le cha cho na diwin amang kho po min hi ahinla TV hole national television ho achun ahoi ta akitu ta danin akilangin imacha bol selo ta danin nui hewin anathale na lai hi heti chun kum som langa zen sung thaneina atua vai ahin hop zonungin Gurbanguly kitipahin 2022 achun mi pilung kidan sa ta thupon khat ahin nen ama chu ato na akonin anaki cholta nahi hinla hichi retirement ti theijong a hitapuin athaneina chu achapa chunga pi hla zo bo hinalai hi achapa Serdar Berdimuhamedow Hamidov chu hichikuma chu kum somli hungthling chadai hichikuma chun election 73% vote anamui nahi ahinla hichahin kite na ta zongam point idei ki hlen na theiding zong di lo idei ki sei na thei zong hidi lo democracy hilawa lenga ki vai pu to thakha hi agam mi pi ho chun achapa chu khangdong zep a hin hiji chun agam sung mi pi ho ding kel kho intin lunggel tha hin kengin te tia anakine pi wa hin ahin la akine naw chu akine masang wa thon kit ahitai ti theilewin alam kai pau mai se ki khialin a system chu aki khial di tapu ne hi hiti chun amho in sung chun gam sung thanei na chu atu jingon election ki chai zo chun agam dan pi chu aki khialin government body tha people's council kiti chu ahong kisim doin amho chu agam president sangin thanei na aki penalai senin president Louis Gurbanguly chu athi to ka adinga chairman adingin apan sa kinun hi heti chun hichite ni pa cha hin agam chu awai hom hanin Serdar hin official meeting le foreign trips ho a hendelin apa chun in Monaco na achapa hla sam na loadingin a khaw atu cha jingin hi Turkmenistan gamsung pumpia government office ho achun milim ni hi alang to gelin akita so kein Gurbanguly le achapa hin imazo se amani khutnuin akoi hanin hi Turkmenistan hi mi khat li na vai hom jing keu hilowin vanoi gamdang ho akonin akipum koi chum do jingin gamdang akona journalist ho koimapo agam sungo alut ding ake phalpo in gamsung mi reporters ho thudi sei aum kha a hi jongle ama chu ami emit chechanon agam mi ho chu agam sung ki sanun lungmong selin alam thale thei tapowin agam da hla ding kiti jong hi ha sama ma hi kina hi aji chu ami zo si phone call ho hi government in monitor abola mi zo se hin a phone wa mi to aki ho na ho zo si ki record hi ti a he jeun ching thei ta in ham la pau thu sei abolun hi media lamin jong freedom on point news broadcast ki bolna zo si achun agam lam kai pau sei phat na le pa chat na api te te angain achai na ting jong le Turkmenistan gama hin khoman nom ta hi tia asai sawa anga ate te jiwa hi agam internet jong hi van noya angan pe na hi
YouTube, WhatsApp, Telegram le adang social media platform zo se tabang zong blog akibon na lai senin hi mi ho chun online ho in angai dan ho zong asai diu akiphal point hi je chun am ho ka la in gu themin aki ho lim mai ji tawin kam khat asai hilo zong le a hin kho asu se jing the hi jen ki veng ta in hin kho amangun hi a capital Asgabat pamlama mi ho hin kho chu aha asa che na lain thing thlang lam ho chun ne la cha ding zong ala sam ma in ane diu ki cho na ding mai in zong nel di gam sala chun nidan thumle li cheng zong ading jing on hi United Nations akona report ki mudanin Turkmenistan gama mihim lak git lam ho hin ne la cha nei lo le thlasamin hin kho amangun Central Asia adinga highest rate ahitai agiti nei government service zong a umlo tabang banga hin hospital ho azong damdoi point school ho azong le khalui ta ho amangun ne gu chu nitin kiman cha na hin khola a azaw lo thelo danin aum do ta nahi business contract hi hen lang government tenders ho hi jong le imazo si chu agam president pa insung mi te ho le akinai pi hon a control jing wa hi milham hon o anei povin tha anei povin zam do na ding jong lampi anei di povin hi hilai hin mi tam ta in ada ole alung don nu khat chu a hile iti dana wanu ya gam dang ho khat chan imacha abolo wa imacha alo lo hiding ham ti hi hechi don but na hi bailam cha hi aji chu Turkmenistan hin mizo sin adei pen natural gas hi a hawa anei tama hi a gas nei zat mong hin wanoi gam zo si jong hi kum ichan ham hi a supply zo ding a hi tin akise ne hi Vanoya gam hol a gas a ki ha depend pen hi China gam a hi kinin Turkmenistan akona western China chanahin direct in gas pipeline achi sa kumphabe machun Beijing hi Turkmenistan adinga customer lin pen le asumla naw lin pen a hi China in billions asim dollar hi Turkmenistan loan ading in a pin hi cho hi gas field sim hoi bena amanova khunung chan ge adinga jong amaho gas supply a hi theina diwa bolo hi hijahi Turkmenistan hi nasata a China a kingam a hitai sumle pailam se hilawa economic lama akihin so theina diwa jong amho a hi kingam jingo hi hechija hin agam sung hi gamdang ho akon ahin su boile ahin su se thei khading ham tia China hin Turkmenistan hi aven bit jing a hi China hin Turkmenistan a mi him hole milham ho thaneina kisu beina ho hi agel kho ai point amho hin Turkmenistan akona gas man bai ta amu jing theina diu pa bo hi agel thopi kino hi Russia in jong amho ko mahin gas phabe aneki cho ji nawin ahin amho hin thildang hilawa political reason ja ana cho ji bo hi aji chu Turkmenistan hin Moscow hin ho pai paya gas pipeline Europe lama dinga direct alu ding asim na lo te diu hi angai tu hi hitia hi vanoya thane na ho manga akichep le na wa ko na hin avai hom naw chu bit ken a koi thein hi 1995 kum chun United Nation in Turkmenistan hi neutral country a hi tin recognize ana bol ni hi hi apam lama ve dinga chu chamna uma chamdila cheng hole kilomta hi na hin la hi ho zo se hi athil bol sit ho nam khu na ding bo hi kina hi agam capital Ashgabat la avela khun wa le leo chun athupi theidan le anok theidan ho sci-fi movie ho a bangjeng ding a hin la hi ho zo se hi wa noi mi pi mu sa dinga so ding mai maya kisim bo wa hi kumse in Turkmenistan in gas export a konin billions lam sum alo do jingin a hi le hi sum ho hi hoilama ba chi a hoilam ge hi ding ham ti hi aji chu agam mi te ko ma jong chi lo school le hospital ho ajong chi lo agam lam kai ho gari man tam ta cho na mun thupi ta le in thupi ta ho cho na le het jing na thil thupi ta ho sim na ho pawa mang thai gama ai tai Transparency International rachun Turkmenistan hi 165 chan na in apangin gambung zakhal somgin hola a ne gu cha gu ha na pen gamin apangin hi Turkmenistan hi gam lo thingta hi theima ma hin agam hausa na ho hi thimjil na dammo ve si ho vetna healthcare le khanto machal na lam ho a aman theu a hi Central Asia gamsunga dinga Dubai khopi ban chet dinmun atu theu a hi ahin hitabang su do sangchun mihim te kiven na theiding thusim hoita khat asu do en agam hausa na ho jing jong hi mi phalo mi di lo le
nei pap kilo si ho khuna alhun kha a hi le agam sung pumpi se na zo alhut pi the hi ti ve sa na khanina pangin hi vai chat na ki ti hi hung mo su hi puin thunei lam kai hon a hiding banga na ato lo ting le agam hi vai chat nan alo ji hi kum asoma sim sunga hin Turkmenistan te hin akilhan diu thil khat ani ki pin hi chi chu a hi le thi be cha na wa a hi le na hin diu a hi ti hi ja hi tu ni chana hi ki phin na ki ti ho jong lo ki chol do na chu di lo a hi wanga mi ho hin thi sanga tia chip chena na zo hi a hlen wa hi agama hi cham na chu nain a hin la hin khwa no sa na le cham thlat na anei lo hi e ho gam din mun jong hi ve leo chun tu tabang din mun hi hong hi pe wa hi le e ho gam ku kilen jong hi hitabang bem hi hong hi ding kin cha na mai hi ipi le tu ne ding in chan chun sa tin video kina kim kin ding in bonun stay safe and stay blessed.